Slovak Prime Minister Robert Fico is reportedly stable but remains in serious condition, according to the country's health minister. Officials say for the time being, Fico will remain in local hospital close to where he was shot on Wednesday. Earlier today, a Slovak court ruled that the man charged with the assassination attempt will continue to be held in custody. The shooting was the first major assassination attempt on a European leader in more than 20 years. Po krátkom rozhovore so zdravotným personálom s pani riaditeľkou Rooseveltovej nemocnice vám môžeme oznámiť, že dnešné ranné konzílium zhodnotilo, že zdravotný stav pána premiéra je stabilizovaný. Napriek tomu je to zdravotný stav, ktorý je ešte vážny. A treba povedať, že včerajšia operácia, ktorá trvala 2 hodiny, prispela k pozitívnej prognóze vývoja zdravotného stavu pána premiéra. Pekne, áno. Poznám hlas. Teda, počkajte. A pevne verím v to, že toto je prvá akcia na podporu premiéra Roberta Fica. A takýchto akcií bude v týchto chvíľach určite viacej, pretože premiér Fico, si musíme uvedomiť situáciu, bol postrelený len za to, že má iný názor na politiku, ako má iná časť Európskej únie. Well, I'm here as a human being to support another human being in his hardest moments, right? It's not driven by any political views or anything, right? I'm a bit disappointed. There isn't many more people here, and let's hope they'll come later, right?